Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho, nizera ko mwakanze subscribe. Munyemerere amakuru uno munsi tuyahere mu karere ka Nyanza, aho umugabo witwa Nihinyuka Ephron w'imyaka 45 wo mu karere ka Nyanza yasanzwe yapfuye, bikekwa ko yiyambuye ubuzima kubera abagore batandukanye bagiye bahana ibyishimo mu bihe bitandukanye. Byabereye mu mudugudu wa Rubona mu kagari ka Rubona, ni mu murenge wa Cyabakamyi ho ni mu karere ka Nyanza. Umuseke wamenye amakuru ko ahagana saa 7 z'igicamunsi zo kuwa 20 Ugushyingo 2024 aribwo amakuru y'urupfu rwa Nihinyuka yamenyekanye. Amakuru avuga ko ubwo murumuna we yari agiye kumureba kuko baherukanaga kuwa 15 Ugushyingo, yasanze inzu yikingiyemo imbere, akomanze abura umukingurira. Uyu murumuna we yaje kwitabaza abaturage n'ubuyobozi maze bica ingufuri basanga yapfiriye mu nzu. Abaturage, inzego z'ibanze n'iz'umutekano basanze yarashizemo umwuka, bikekwa ko yanyoye umuti wica udukoko witwa Simikombe. Abatuye muri kariya gace babwiye umuseke ko umugore bari barashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko bari batakibana kubera amakimbirane. Uyu mugore ngo yari yaramwangiye kugurisha ubutaka ngo amafaranga ayajyane mu nzoga kuko ngo yari yarabaye kazizi. Amakuru avuga ko Nihinyuka yari yarashatse undi mugore nawe barananiranwa kubera gusinda, akaba yaragiranaga urugwiro n'abandi bagore bitwara nk'abananiranye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyabakamyi Burezi Eugene yabwiye umuseke ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza, hazamenyekane icyo nyakwigendera yaba yarazize. Dukomeze n'amakuru yacu kuri ino nkuru igira iti SADC yongereye igihe ingabo zayo zigiye kurwanya umutwe wa M23. Ni inkuru yasohotse kuri igicamunsi cy'uno munsi, aho ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC byongereye igihe cy'umwaka ingabo z'uwo muryango ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe w'ingabo zagiye gutabara Kongo ziturutse muri SADC wahawe izina rya SAMUDRC wongerewe igihe cy'umwaka muri ubwo butumwa. Inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize uriya muryango yabereye i Harare, ni mu gihugu cya Zimbabwe kuri uyu wa gatatu, ndetse yitabiriwe na Perezida wa Antoine Felix Tshisekedi. Iyo nama niyo yafashe icyemezo cyo kongerera igihe ziriya ngabo. Abitabiriye inama bashimiye abakuriye ziriya ngabo, banashimira abasirikare bari muri buriya butumwa mu bikorwa bakora byo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiro bya perezida muri Kongo Kinshasa bivuga ko perezida wa Zimbabwe Emmerson yavuze ko abatuye Kongo bagomba kubaho mu mahoro n'iterambere. Ingabo za SAMUDRC zirimo iza Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi zigiye kumara umwaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ziyari kuva mu Ukuboza 2023. Mu byazijyanye harimo kurwanya umutwe wa AFC M23, aho zifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'imitwe ishyigikiye leta ya Kongo. Gusa kugeza ubu ntabwo byabujije M23 gufata ibice bitandukanye muri Masisi, Rucuru na Rubero ndetse no muri Warikare. Dukomeze n'aya makuru, aho tugiye gukomereza ku nkuru igira iti amazu 20 yahiye arakongoka mu mijyi ugenzurwa na M23. Ushobora kwibaza inkuru iteye gute? Ni kuri uyu wa gatatu tariki 20 Ugushyingo 2024 amazu agera kuri 20 yakongowe n'inkongi y'umuriro mu gace ka Himbi mu mujyi wa Mweso muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko sosiyete sivile bivuga, inkomoko y'iyi nkongi yadutse ahagana mu masaha 11 za mu gitondo. Kugeza ubu ntiharamenyekana nk'uko iyi nkuru dukesha Radio Okapi ibivuga. Amaduka n'ibintu byinshi by'agaciro byahiye birakongoka nk'uko amakuru aturuka ahantu akomeza kuvugwa.
umujyi wa Mweso twababwira ko uherereye mu gace kagenzurwa n'inyeshyamba za M23 kandi igice kinini cy'abaturage baho barahunze. Ni Imena Official gikomeje gukurikira muri gahunda y'amakuru agezweho. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo basubiranyemo umutwe umwe wahaye undi igasopo. Ni inkuru ifite umutwe ugira gutyo: ku Wazalendo witwa FARDW basohoye itangazo bashinja bene wabo ba Wazalendo bitwa MPA kubatera mu gace bagenzura ka Kanyangoma. Imirwano y'abashyamiranyije yabaye kuwa kabiri w'iki cyumweru. Bariya ba Wazalendo bavuga ko ibyabaye ari ubushotoranyi kandi ko bigaragaza isura mbi ugereranyije n'inshingano bahawe. Itangazo basohoye abiyise Mouvement de Patriote Force de Reaction Rapide Wazalendo bashinja Wazalendo bitwa MPA kubatera, bakavuga ko ari ugufasha umutwe wa M23 ndetse bakemeza ko bamaze kwinjirirwa n'uwo mutwe binyuze muri Wazalendo MPA. Imirwano yasamiranyije ziriya mpande zombi yabaye tariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 2024. Abadepite babiri, uwitwa Hiberi Furuguta n'uwitwa Patrick Munyomo bo ku rwego rw'igihugu muri Kongo, baherutse gusura agace k'uburasirazuba bwa kiriya gihugu aho Wazalendo bakorera. Bavuga ko nta gikozwe mu gihe kiri imbere bizagora leta, ibyo bagereranyije n'igisasu giteze cyaturika isaha ku yindi. Abo badepite bavuga ko Wazalendo bahawe intwaro ngo barwanye umutwe wa M23, ariko ubu ngo ni ikibazo ubwabo. Muri rusange Wazalendo bagera ku bihumbi 60 nk'uko byavuzwe na bariya badepite, ariko ngo bakora badahembwa kuko leta iherutse kubagenera ibihumbi 3 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuze ko buri wese yagenerwa amadolari 5 ku kwezi. Aho bari hamaze igihe hakorerwa ibikorwa by'urugomo, harimo kurasa abantu ntacyo bazira no kwiba. Ibyo bikorwa bikaba byibasira cyane umujyi wa Goma. Ni Imena Official muri gahunda y'amakuru muri mugikurikiye, nizera ko tugikomeje kubana. Dukomeza n'amakuru, ICC yasohoye inyandiko zo guta Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli muri yombi. Inkuru yasohotse ku gicamunsi cyo kuri uno munsi, aho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwasohoye inyandiko zo guta muri yombi Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu, wahoze ari Minisitiri w'Ingabo Yoav Gallant, ndetse n'umuyobozi w'ingabo w'umutwe wa Hamas bakekwaho ibyaha by'intambara. Abacamanza bo mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC bavuga ko urubanza rwabanje kuba urukiko rwatesheje agaciro ubusabe bwa Isirayeli bwo kwanga icyo cyemezo. Undi ushakishwa na ICC ni Mohamed Dief. Uyu ni umuyobozi w'igisirikare w'umutwe wa Hamas. Cyakora ingabo za Isirayeli zemeje ko zamuhitanye muri Nyakanga 2024 mu gitero cyagabwe kuri Gaza. Abacamanza bavuga ko hari ibimenyetso bifatika ku ruhare rw'aba bagabo mu byaha by'intambara byibasira inyokomuntu bikorerwa mu ntambara irimo ibera muri Gaza. Israel na Hamas byamaganye ibyo birego, nubwo hashyizweho izindi nyandiko. Icyemezo cyo kuzikurikiza kigomba gufatwa n'ibihugu binyamuryango 124 bigize ICC, hatarimo Israel cyangwa inshuti zayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushinjacyaha mukuru wa ICC Karim Khan muri Gicurasi uyu mwaka yari yagerageje gushyiraho inyandiko zita muri yombi Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant wahoze ari Minisitiri w'Ingabo wa Isirayeli, ndetse na Mohamed Dief wari ukuriye igisirikare cya Hamas, n'abandi bayobozi bakuru ba Hamas aribo Ismail Haniyeh ndetse na Yahya Sanwar, bombi bishwe. Igitero cya Hamas ku butaka bwa Isirayeli cyabaye ku itariki ya 7 Ukwakira 2023, cyahitanye Abanyayisirayeli 200,000, abandi 251 batwarwa bunyago muri Gaza. Kuva ubwo ingabo za Isirayeli zatangiye intambara igabwaho
iga- igabwamo ibitero simusiga byo guhiga bukware ndetse no kubohoza imfungwa, hamaze gupfa abantu bigera ku bihumbi 44 muri Gaza kuva ino ntambara yatangira. Intambara yanarenze urubibi kandi iva muri Gaza igera no mu gihugu cya Libani kujya guhashya umutwe wa Hezbollah.